the leading star than gazata sira kala Bible pami vinala thala kaina pashok mi ai re ning shi ai re leigshia bing Old Testamently itumna kharijan gachung ga shai re rivrawi hak makeup gaji Messiah awi hak makeup gaji leigshi Messiah itumli mireig ji hi mystery en hai misai ngatang khamia rareig ji hi reveal masamila thum hai laga hai sai arareig ji hi wa hang mi ai re sai ka New Testament we gospel jili raphong shok mida aji itumna Messiah we kaprahi mayon the cleane Jishu Christ here representation of invisible God lagay Kivankla jaka rivrai vetumna itumi mik aina mathai bai mane ka Jishuwa ogthwili mikumo takam aina raphrai kala mikumo takam aina ana mikumo na sa sai koruji salaga rawok thwida itum maina hon kam maina raba mai jihi itumna Bible ka basam bangai Isaiah maran long maiga long na hang mi hai gasa prophecy mi hai gasa je ungshung sakai fulfill rasada New Testament li itumna ji kathai sam bangai achalaka Old Testament atamli Jehuti nobingna Israelite nobingna kachi katha expectation kachi katha kajihan lei sadale mraudo athumui atam jili ribrana athumli iwi mi iwi naw jihi hoshon go Israel naw bing hi Jehuti naw bing hi iwi naw la kai jihi hangshon nei kha athum kachungana ribrawi akhonji mashamate athum na ribrali makhangnai wiwang ngalei khamunga ngatei teidena athumai apamli ramungai apam ngatei deidela jayang ngai na la thum hi zat bahaude Chui atam jili atumna kajihanjia itumli ngatang khamia itumi savior itumi messiah ji katran rani khala chang gjihi chotla kaina ngarai gsa atam lak tele re da khuye janzam sada itum naga no binghina itumi independent itumi ningkhan hi katran raki ji khala chang da chotla kaina hon gsa kala kajihan la shiman maman gji thada khaleita kam maina Israel now bingjila sangna ngrayau gida jita kammaina leisad leirei da khuye kha thumna hon gsa jiwa political savior military savior jilia thumna hon gsa ni jiwi atam jili atumli khamunga Roman emperor wiena atumli kibana ngatang mini khala chang gji hon gsa atam lage ka Jishu Christ kharaji tranwa athumna kapning jaina ngatei sawe Jishu Christ khara hiwa katang makhwaya mirinji mikhwai kharang sa sawe everlasting life manglawi savior ba ngasa saw ko athumna kapning aina ngatei sai kala aji thumna mayon dakhle Jishu Christ wi kapra mayon dakhle hi awi birth awi kapra hi ordinary sala kaina thermagadewi rivra akapra thada mara pramane kha ara prara gji hia nga khai khang ngaina prophecy hi kachung kami ai sai Isaiah maran hina mafugatuya shinaujina pararuko gji hi hangai sai kala maiganala pointing towards Bethlehem shonghi ju apam jili parare gji hi maiganala hangai sai kala chimang maningla Natumnala Bible ka patran thaid leira matakhak ka hai ochot ka chungkhala shok sakai Matthew chapter 2 verse 2 jili mahai ka them bingjina phara ga hai Jehuti bingwi awnga ji kali leikhala kaja athumna awi siraji zingsho shong the haida ali khorum khawai kharana da hangai hi awnga Herod jili mahai ka thambing mejai bingjina ngahane Jehuti wi awngaji kali prada khlei khla da thumna phawai ngathingwai da hangai kala sira star jina athumwi divine guidance akhang sada atung shongwi matakhak kaina nga so khamia than khamia athumwi guidance akhang sada Jishu Christana kapra pamji
ma wa shung rang la khai na tang da than wa mi ji hi thum li Bible na hang mi legi shipping chui atam liwa acha la kui ancient days atam hili og thui hi therma ma khaila mi ka chung ngana ka jing ramli khudam ji thei da khlei sign symbols ji thei da khlei hi ji han lak kaina shit sang lak kaina le sai ji mum sira wi position hi ka tha da le sa awunga raka prathran ka tha da ji thei le do kala sira wi position hi matha khawa awunga jila ka phawa the famous king popular king ngasare ji hi shit sang rocky ji kala Chinese wi emperor bing hila hi ka tha atam ta da raka pra tam jili emperor ba jin ka pra tam jili gazing romli ka ji ka tha sign ji thei do ji hi athumla shit sang lak ki ji kala ji mangmning la ari hon atam li la Hindu bing hila ji tha ji ne athumla astrologer bing hile shit sang lak kai athumwi shakaza ngala shakaza ina tangdala planet wi position ji ka tha da lei lei star ji kali pom da lei jiwe athishurda tarikhi kak ngok ji ne the sirawi importance ji chakha lei sai ji ne kala scholars bing ka thema lari ka thema bing ka chung khanala atem sai jang athumna theories ka chung khaming rok laga the Bethlehem wi siraji mahai ka thema bing magi bing jili than gazata sirajia khilakla chang ji hi theories ka chung khaming rok laga explain sa vai atem sang rok ai kai khana hangai Bethlehem wi sirajiwa comet le re atamma kli Halley's comet 12 BC wi atam jili horjamri aina ra hori ji kha Jishu Christ na ra ka prava 6th century to 4th century BC wi atam jili ra ka prang sawe ji thaugi da atam ji mangrai jamane ra ka pra atam je na kalam comet ka teilam horjamri ka hai sira 5th century BC wi atam lila ra horli shit iji Jinava zimik show about 70 days katha horjamri aina ra hori da hangai hipai lang sa sa bai da hangai kha jiwi sirajila Bethlehem shong zatwa hawe jiwi record jiwi history malay mani ji Magi bing hi mahi ga them bing hi athum hi Persia wen kharane Persia jikha arihon atam liwa Iran wen khara gsane Iran Mesopotamia ji wen kharane ji tha khawa apam ji distance ji sang kain le da khlene Iran wen Jerusalem Bethlehem wa ka shung ji hiwa zimik show ka chung ka khui gi ji ka chang or jiwi atam jiliwa means of transportation je ka te malai thumo desert bakan la kharara ji tha kha camel la shijin leira distance ji chungna hogi da 804 or 1609 kilometer ka thari da hangai ji tha kha wa zingu ba kha kan nai le khui bai or ka chang khui re ji tha kha wa sira hi zimik show akha khni wiwang ra ga hor maning manei ji hi thumna thei bai le jang sira hi ka sang ra hor laga athumli guide sami man laga finally Bethlehem jili wa ga shung nei ji hi phap tang sakai riders kai khanava manifestations of God's glory nei da hangai rivrawi pangshap ji thei mi nei Exodus 13:31 jili Israel now bingli muyana than gazat kala maina than gazat ji thada siraje ka horji mejai bingli than gazat le re kha athumna explanation ka te malai thu da sira da hang haid le re da ka hangla leiba bamai hida da og thui wi ka thembing na apong teing de da explain sa vai sai like shipping Bethlehem wi siraje ithumna scientifically exact explanation malai sa la pai kha rivrawi matakhak ka hai or short rivrawi matakhak ka hai miracle ji ve ithumna ka thei samang dle ye horda clay siraje ordinary star maning mane kha nga khai khang ka hai unique sak ka haya ka hor akhane ji hi phap tang sakai kala ana ra ka hor jila awi timing jila miraculous salakai Jishu Christ na kapra atam chang jili ra ka hor name kala
Magi Bingli Jithada Rajitheda Atumna Herod Aungali Vaghang Jitran Judea we Aunga Prahaire the Vaghang Jitran Aunga we reaction Jithado Iwanga Aunga we reaction J Ukanang Lakke Awi Pop Magadaji Herod Aunga we Vanga warning Akang Sada Rada Hawe Ava Kanang Hawe Hui Kamia Ra Prahaire Jitran Ukanang Kwai Sawe Kamatan Malay to him. Kala Judea we aunga, Raprahaire Jihi, Aunga Mang Maningla, Jerusalem Jili, Pandakle, Pomdakle, Miping Kajung Kuivangla, Matakak Kahai, Ning Kashak Hawe the Hangajang, Bible, Atumla Matakak How, Kala Ukanang Sir Hawajang, Kaikanava Ring Padlera. Kala Aunga Jina, Bangmon Akokabing, Sako really hogwe. Ayin Gatema Binila Hoquilaka Judea we Aungaji, Kali Parada Claykla, the Jihi, Natingay, Pavai Jihi, Itumna, Bibli, Kabasam Pangay. Kalachimang Maningla, Aunga Hina Sashok the Clayjim. Now Schnaubing, Awika Pra Tamji, Yanquilaka, Zingumji Shanquilaka, Zingum Kanikaga, Kalajui Azingbing. Bethlehemli Capra no Schnaubing, Kalajui, vicinity. Jui luing an aili kapra now schnaubing psycho rigi started holo the kasoda started ser hawi jihi Bible sang sampangay itumi thochanli mashoklak rang jihi Bible hili kapa sampangay awunga jina kya ka insecure saukla Judea we awunga rapra haire jena awunga hi kya kanga ji haukla jihi tumna Bible hili kasha sampang dele Mahi Gatema bing, Magi bing he, Jehuti no bing maning mane, Atuma foreigner ne, Atuma Gentile no bing ne, Kakui vangai natumna, Sirajili, Shuzat laka, Messiah Gapraji Pava Hodom. Atumi Bersia wena, Karane, wise man, Tangme Lakahaya, Gatema bing ne. 5th century BC we atam jili, Iran here, Hakmahalak Kahaya. Empire akang sasay, Shanglak kahaya, Katema scholars kachunka clay, Kala supernatural power kachunka clay, Mang kalat kashapami, Kishoratale klada hangashapami, omens hangashapami, kachunka lay saiji, Kala astrologers ping, Sirawi position, planets ping kathadas at clayji, hangashapami, Katemami, kachunka lay sayim. Natumna Bible kapali samanglere Daniel hinala Magi bing hena kompit sai Babylon kala Bersiali kala aunga Nebuchadnezzar na Babylon li ana Daniel hili chief of the magician da kapang sangay chithada le sai jine Jewi empire ji kahak ji kam Israel now bing he atumliva Ungnaw chungna rakhamunga apam nga saugida mashwe lakla atumwi culture hi mixai na le sadlera atumliva Egyptian Persian Babylonian Roman Empire hiping hina ramung sar kahai miyur nga sawe chithaugida culture hi akhai na akha phapta khang rokwi apam lakle re da khuye ari hon itumwi context li hanga khawa itumna meiti tam pakli meiti now mayang now Muslims bing runu or itumwi tharma makhning bing liruno ketong gahi pamnum haugida culture akhaina akhahi phaptang rok hau chithaugida even meiti mayang nala itumwi second coming Jishu Christ hi ralu shit leg ji atum re shimning salala atum nala phaptai chita kam maina atumwi atam jilila hithada mix culture aina le saugida Magi bing hinala mahi kithema bing jinala mashwe lakla Judea we aunga ra prara jihi atum nala thaisao chithau gida shur khwalak tele re Jewish we scripturally Judea we aunga hi ra prara gjiwi prophecy hi atum thai risa tele re kala atum wa astrologer ngasau gida prophecy hi wa atum great interest hi wa atum we subject ngasau we atum na thermang dei salala atum we wang hi interesting salak kahaya topic ahane
Kala another prophecy atumna kathejia Isaiah 60 verses 1 to 3 jili Jerusalem we naudawi awunga naudawi kahor ragi jiji hangmi hai sai mashwe lakla thumji thei hai resad lei rem kala scriptures ping saikor hi atumna connect sa khui laka Messiah kapraji phagwa lak le rei da khuye Jishu Christa rakapra atam jili Israel hi tangmang ting gahai atamli leisaye da hangai centuries mati Rivrana atumli kharjan la masalak luigje atam nei da hangai Malagai hina Old Testament we last prophet ngasawe Israel we riders ping we tishurda Haggai Zechariah kala Malagai he bing he 5th century we atamli kapiye ka atum thi gai we thiliwa Rivrana Israel we ena mangla ka tharajila depart sami gai thada khishok mi gai thada leisaye da hangai Rivrahi akhon mashok thuije silent aina layawe Israel now bingli awi miyur awi now the leishila kaina hoshone kha 4th century ka thahiwa kasai ka pam gai athumna zakashi salala Rivrana maran prophet mamilui mane chingri aina pam gai atam nei da hangai khamatharnu zakashirnu mamatui milumine da hangai kala athumna Babylon wena freeza gai je tranla ningkhan samang gai je tranla Roman Empire hina thumli latluida ramung lu shit hawi je hi thumna history li ka ba samphangai athumwi own country li mirau akhang sada okthulu hawe Luke chapter 2 verse 1 jili Caesar Augustus na census ka khuiwi record chila chili thumna ka ba samphangai legi shipping Israel now bing hi Jewi atamli kai gazam lakalai ksane Jishu Christa rakapra atam jili divisions ka chung ka khai laka athum khalatta khok ka masala leisaye Israel na shangla kaina prosperity na kapam unity na kapam tran Jishu hi mara pram kho ka kai gazam laka khalai atamli chotlak kaina mirau salaka kapam atamli ra phraye iwi kapningli ithumwi Naga we contact sign hanglo jekha aji tum Naga bing hila unity khokka ga sa ji hi itum wanga challenges hak make up ga hang sa da khlene itum na mo shungror la le da khle hi itum khokka mag sa hi akhane chita kam maina Israel now bing jila khai gazam laka divisions chung akai na le sa tam lak le re Pharisee bing hina Israel we atum we country hi atum we thermo we atishura athumi ning jang athishura semka khwai pangla kaina hotna sai da hangai athumwa resurrection hili accept sai kala ain gathema law we experts ping ne Sadducees ping hila athumwa part of high priest ne bangmon ping ne shangla ka hayami ping ne athumaina Pharisees ping la mamyang rok samne Moses we ain ji Sadducees ping na ning jangai kala thum resurrection de accept masamne Temple kala god ping hi athumna mayon bom sai essence ping hina athum hiwa Moses we law hi sakla kaina observe sai sabat mayon laga thurzari ena ogthuya miyur bing ne essence ping hina kala athumna commune gumra go ho apam jili okthuye kala chuatom jili scribes ping hibing hitawa lairik themla ka hai lairik ka bithe lak ka hai learned glass name athumna Old Testament hi kabiye da hangai theologians bingna mthame da thaire Moses long hi scribes ne da hangai Genesis Exodus Leviticus Deuteronomy washungda Moses na kabiye kala David na Psalms kabiye Solomon na Proverbs Ecclesiastes hit hada scribes bing hina Old Testament hi matha ken kapila ka record haimiye kala essence scribes bing hina acha lakwi athumi Hebrew we lyric atumna kabi ga hai lyric ping Bible ping hi atumna preserve sai da hangai ari honla ji lejing da klene Israel visit wasa ga hai ping
Israeli vaing gai bing na theirei Gumran Caves chili ila chili waking opportunity samangda acha lakhui manuscript che athumna Old Testament atamli kabi gai prophets bing maran bing na kabi gai sai ko je Gumran Caves chili ari rashunda kai khna wa ka khai re chithada leiching da kleine gala zealots bing hinawa athumnawa political movement ni support ka sabing ne rebel group bing ne uprising hopok da kleatam Roman emperor bing hili raisar lagala athumna holy land we ne kasham shok phlang ra da hot kana panglak kaina hot na ga sa atam ni je legishe bing Israel now bing na hithada jot changla kaina unity la malai thura kala Roman emperor bing lila panglak kaina ngamungai lak kaina rebel sangla sangai lak kaina pom da kleatam jot changla kaina leida kleatam jili tangmang ting ngai na pom da kleatam jili nga khai khang gai unique salak kahaya ka horji ra ga horne na thumui mirin li higtha experience masala khai ro mirin li tangmang ting gai ga tha jot changla kaina ka pom higtha atam Israel now bing na experience ha da kle atam hi na thumi mirin le experience masala khai rakla paning eng se iwi mirin la ina hidha da experience ka sa atam ma khle ye ina Delhi li laidi ka tam atam thran in a graduation ka sa atam thran he iwi college chile driburi na wa zangai dribura wen khra ngala naw ba hi ashishim khru ye na amangai reshi hi shimkhurn la ali kasham shok kai ne Hindu family wen kharane anna reshi sauri the zathui gai sa ne chithalaka iwi classmate akhang sada college li samphangai shino ba hi athumma recently convert ng saugida reshi ka sa chilala extreme sawa jine iwi class chile mayang naw shino akhazangai ahi bolio ga sauda aphai him thada mazat pai jine chipa jile ana hokui laga rivrana nui aphai hi raimi shapaida seya yang aina sami laka ana ili shinawa jile driburi nawa jile usha hoi usha jina nawa achui nawa very shui background line kharane khiwa aina nana jishu christo I pau kham tha hi mayang naw bing hili maha shok ji gre nalla ha shok lo athumni se asami lo de li yang aina hangai ka iwa chui ning ji ma phring lak sa mane jang kala ana ili yang aina hoi ra lo class ji break now te ko khlia tam thran se ya wa sa se ji hi tutorial room ji le wa se ji yang aina hoi chene ina alimang songai lak mane jang iwa hili lairik tam khwai khrane ka tha de hili jishu christo wi pau ji ka tha de hili athumli ha shok ruk le kala athum nang na mi gi jilam ning ne myang naw bing hina kala ka tha da na nei ta da phning hauk le da jang inana ali avoid sa hwai yang in saim kha thang khawa na pangna huaw gi da ila room jili wai se ha wa ga sa kala jili se ha sa khang room le ila jang la ka usha ji na nitika hoi aphai mazat ka bai wa jili awi aphai hi zakng sak miaw lo ra a hi rai miaw lo de yang aina boy chi tha la ka kup sanga we jiwithili hapta akha tha leilaga iwi mangshong le iwi kapi phasa ji ina thei sai jang mangshong le nei iwi phasa we na iwi mangla ji shok hai tha da yeng khui sai kala akhon ji ngachila kaina waw laga mangla ja da zat ka hai tha da ina yeng sai thui mu thukai laga ihi khanga ji na ma pambai thoi iwi heartbeat ji palpitation ji ka pai mingla zat te jang se ha salala bible palala mawan thoi khang chi je next stage la fasting sai mawan thoi se ha sai mawan thoi thada khang chi ji ili rakhuyau gi zada ji thada feel sa sho on hoi kala ji thada se a ka sa ji ina chuya tam jile iwi mirin le msala krangai bible ka pa jile ina ji thada mbala krangai rivra ili raimi haulo ji hi panglak kaina boy kala iwi ningli inanga chima manda se ha sama manda kasatran rivrawi otram thurei ji hi
hang lo je bahi winning ni razangai ka I hibahi revrali misanghauri surrender sauri je mahangai lak mane khiwang khle je ka hidada ina hangai khawa I hi bible katam wa haul pai missionary ng saul pai theologian ng saul pai de hi mahang leng lak mane ka iwi khanga chi mapam ka pai ning khrak chi months wa hawe mangshong jina ka jang khani ka thum ili chot wang sakhawe mar phulung tu da naw me kap te na khukti jang laga revrali ili khimilo nana ka hang ji ina sari nana ka so ji ina sari da nana ili bible tam lo jila tam rai imar phung thule china hai re da revrali ina totally misangai surrender sai chitran mata khak kaina khangaji jila shimanai ra sai jang rivrawi pangshap ji chithai jine Israel nobing na tangmang ting gahaili ka pom jithada iwi mirindila tangmang ting gahaya moment je marai lui la ki ji khangaji hi hitala ka shimanau gi zada fil ga saje jishu christ jina sira jithada ra hor laga ali surrender ga saje tran ali uklung ningyang tongting da mik sang jitran khangaji ji problem ba je ka tran khwishok hau khla ji mathaila shokhai re sai legi shiabing aje nathumui mirindila ka ji tha moment experience had le khla I mathai mne ka nathum na thai da khle ne kali khada ka chot ka jang sampang dle je kha or khanga shay ning ka chot ning wi ka zat le je kha rivrajli misang lak lu ji hangai ye rivrajina massacre malai mane ibi mirindila energy experience sa ga ne nowi khangaji nowi ning ka chot psychology nana realize masarang laka khwishokhai risare ji hi hangai ye itum khalatala sasha braida kapning jitran rivrawi dekamadeji itumwi mirinli awi glory ji maji thei bai mane khavri rally itumna totally migsang jitran ham gasang jitran surrender gasang jitran awi mata khak gahaya nga khai khang gahaya Bethlehem wi sira thada hor shokre ji hi hangai ye aji tumna rivra iwi problem hi khishok milu the border clay zang sa ba ye iwi gazat chi khishok miaw lu jo rivra iwi layman hi term miaw lu jo rivra da gabo zang sa bai ko ining chot nai re ning wi gazat hi khishok milu da pam da clay mila zang sa ba ye rivra wi wangwa iwi problem na wi problem je khishok mi khwai hi sakhana ki kamlei mane ana sa shap se re khawi wanga matai khmaya jia ili thesing khwiflu ali thesing khwiflu ji ba hi sa sa ye ji ina yu mirin lila tam ka khwi sambangai kala rivrawi wanga mi phu avui mangla hi kya kha important sa khla ji hi hile thumni theng sak tele ye jishu kristana ajira ka pra hila I nawi mangla ji ngatang mi khwai wi wang krala ke kala I wi wanga sira naraga horji tran majai bingli rivrana ji thei mi hi mata khak khai khui wangai na jehudi now bing Israelites now bing or Pharisees Sadducees influential salak khai society we influential salak khai mi bing jili khui wang ma ji thei mi la ngatai hang khai apom we na shup khui laga bersia wi mili shup khui laga khiwang rivrana ji thei mi ji to ji hi phaning lala makhui mane kham rivrawi kaphaning aina ithumai kaphaning hi natai hang haye majai bingjuwi mahai ka them bingjuwi athumwi attention khuye rivrahina athumna phapta gi ji sign athumna phapta gi ji language jaina matui mi laka athumwi attention khui laka hui khami ra phrai ri ji hi ji thei mi kya kha mata kha ka hai ot sakto majai binghina messiah li khokrum wasam ka phang hila athumna ogthwili re makeup ka jimi ngasai kala athumna aman saklak ka hai kif sina frankincense nganam ka pha thau frankincense kala mayer hi wachikate ji hi bible li ka pa sam phangai kala majai bing mahai ka them bing hina
Jishu Christali first Hokruma Jilla Atum Nasawe, Jehudi Nobing, Mangasamane, Jehudi Nobing left outside. Rivrawi Burbas he, Kilakla Gjihi, Itum Mikumona, Pap Matarmane, Mataki Romane. Ajim, Itumna, Nana Paning Sabai, Eva Kangazanane, Eva Morik Pungane. In a kiss had to brooklay say the Paning Sabai, Ilikibana Tami Rukla say, Society Lila, Ilivakibana Matami Mane, the Paning Salabai. Ka, Rivrawi Ninyankung Alungelina Octwidley Jacka, Rivrana. Tanga matanga nali shijin mi baye jihi nadila kala ilila shijin mi baye jihi itumli message hina confirm sami kala hui khami salvation gjihi jihudi no bing wivang mang maning mane ka ogthwili rivrana awi zakwi khwila ka sem ka hai ka tong khli khami nei gjihi hina confirm sami tleye aje itum hui khami jishu christ ji Hanral we recall Jihi Bible hang meet lay. Hiwivang itum, Randali la Gajihi laitum, Paningui same. John chapter 14, verse 6 Jilita the hangai. E shongfune, Kamashungana, Gala Karingana. Iwi aina maningla, Avawili, Kipakana, Marabai Mara Gajihi, hang the lay. Hiwivang itum, Naran say Gajihi hangai. Jishu Christo we, Tigashura bingley, Mavaration obingna, Natum hiva. Narrow minded sanai, Ning Diaunai the Kahang Junkalaye, Kivang Klajaka, itum Varation obingva, atomwe religion jili, Rirani de to me accept Masamane, Atumva Hindu binghiva, Thermagongahi, accept Sasari, Rivrahi Kajunkali, Atomasea Salag Ogtwine, Gleitumna, Glame Sadakle hiva, Sapapa the claim maning neka, Mashun, truth jili claim sane. Exclusive claim maning neka, Mashunjili, Tayawgida, Atomi Rajiva, very maning maneg jihi, itum ration obing Nakahangasane. Aju e Kalana, Kalabration obingna, Kalatawi, desperate condition je, Kalatawi Gajihan Makleje, Pap Tashin Quisaisha, Jishu Christa, Ajura Pradakle, Messiah Bahi maningla itum, Kan Kavai Abong, Malay maneg jihi Papta Saisha. Kipaka, away among a back samurai the queer. Ka, Kalata, Tira Gjihi, Magtavi Vang, Itumna Ali, Matik sure name. Jishu Hiva, Arigatane, Gazat Juena, Gati Juena, Ganmikawai, Arigatane, Jihi Hangaye. Luke chapter 7, verses 36 to 50 Jili. Mori Kapunga, Shinaujina, Nganam Gapa Tau, Awi Charu, Gala. Quisam Mina Jishu Christowi pay mit me Jihitumna, Gabasam Pangai. Chili bomb the clay me being Jina, Jishu Christa he Revrani Jaka, Gathada, Shinau Bajina, Adis Hazu the clay. Agathada Matero Tukla, Gathada Amorik Punaji Matero Tukla, the question Saim. Shinau Bahi, Nazan Lakahaya, Morik Junka Punda Claya, Aklata, Makan Kara Shinaune. Awi Shitkasangjina, Ali Kan Kamine Jihi, Bible Nahangai, Jishuna, Shinau Bavali Hangai, Nawi Shitkasangna Nali, Hui Mihairi, Chingriana Ungulu the Hangai. Awi Nanam Kapatau, Awi Quisamjina. Kan Kami Maning Mane, Ka Shitkasang, Fate Jina, Kan Kamine Jihi, Hili Hangmeet Laye, Lake Shipping, Ajitum Psycho Rula, Shinau Bahitada, Mori Gupunga Shinau Bahitada, Itum Psycho Rula. Mori Pungsere Hakamele Sabai, Mori, Diahumele Sabai, Kaitum Psycho Rula Athada, Nazan Sere Mirinli, Pagar Kuyon Haida, Ning Jotlaka Pom the Clay Milazang Sabai Kong. My Shilagok to the clay, Society Mazang Lang to the Paning the Clay Milazang Sabai. Ka itum Psycho Rubivang. Good news, Jishu Christian Quirak Media. Aka Prine Quirak Media. Iwi Mori, no we Mori he Kahak Salala. Anna, awi Ashijna itumli, Mapyomikher, Malay Mane Jihi itumli, Bible na, confirm Samiye. Legishibing, Achuwi Atam Hili, Christ era Hili, Gajihan Maklaya, Mibing Jiva, Kibang Sasa Redom.
Romans li kahang ati shurda misai ko rihi mori phungser hauda rivrawi dekhamadejili magashum rermane da hangai jithaka itum ki pakha khamashum mi malai mane ji hili phap tang sakai legishabing mi kumoi mori hi ma phyaw khawa masabai ji jatne bible na kahang ati shurda kala phyaw gi ji hila saklak ji jatne ashi gata hi banzanga khawa ma phyaw bai ji jatne Old Testamently sawi ashiena pyora shumai khachinala mashapthuda rivrana awi nawho akamang jimilaka itam wiwang jikat milaka awi ashi jene itumli morehi raphyang milu shitte kala kajihan makhleya inali hope kajihan gajihi khwira milake ajitumna rishi sadakhle hila kajihana khwilungli saser dakhlene iwiwang kanare Rivrawi hui khmijli ila zangai de tum tong hi sadak lene ari hona damliva more ji hi mi ki panganala mam dwingai thu ji topic sa ga hine even breachers bingai na tangdala more ji hi mahangai lui ji prosperity we bridging hili chungmai da focus sa ga hai breachers ku chung khalali dak lene mai bible ne ithumli prosperity jila promise sala kai Mirin ring pa laikya mirin jila promise sa jawe kha matai lak kaina bible hin dil sa da khleva mikumo wi more hili dil sa da lekho kala bible li sin more ji hi latlui da hang de le hina ka ji theiwa mikumo wi more hia maga phyawa masa bai mane ji hi remind sa mi ye kala iwi wanga mata khak khaye rivrana more gu phunga Kama kawa igatha nagathali lumishan kami kala hui kami jihi matakak kahaya otsakla kai jihi hangai Jishu Christ na Luke chapter 13 verses 4 to 5 chile hida da hangai la sailom li dolan chim dekta da daktat kahai mi thra da jishachi aju Jerusalem li pamda khle mi pingli yon me khara da nathum phaningla maning put mana ina kahangna gacha nathumla ning mangate yakha jithada shimanra iwiwanga verse pahi ning sajla kahaya verse akhang sai hili Jishu Christ na hang dakhlai hi ning makhang de ya misai ko ruji shiman ko hidada kala sailomli pakru tekta da takthat kahaya mitra da jishachina athumna mori chungmei kahai wiwang thi kahai maning makho the remind sai kha ning makhang de sai ko ruji thada shiman rei da hangai hina remind samiye itum hi ning atei lakha thang chi da wi thumi khayon khamang jela rivrali ning atei lakha okthri se kala rivrana chi ning chang nei ji hi bible hina remind sami tlei Jishu Christ wi first ministry jela ning atei lu jen haw bokai rivrawi umram ji nganai haire ning atei lu ji haina haw bok la khong ajum 2025 we Christmas khara hening soda itum sai korula rivrali ning a day khui atamji ngasa se kala rivrali ning shi khami atamji la ngasa se da hangai itum na thumna la thai lai re mi ka chung ka hi 2025 mazang rola country hai ka chung ka jang de lai kala Christmas hi zangai la khanang ga za hauda mazang baila Shimli battling hard claim me chung khala lei da claim nei achi thumita da opportunity sambang da claim here rivrali ning shimi sei kala rivrawi purpose ji no we mirinli khile lak te lei khla gaji hi awi ning ga chang athi shur rei thum zatwa khwai sa sei gaji hila hangai em legi shipping Bethlehem we sira ra ka horji mahi ga thema bingjli shongfu ji thei mi khwai Rag horla kai kala mahi ke thema pingjli athumwi destination jaina tangda thanwa mi la kai hine ithumli universal significance ji themi e Gentiles now bingli la reveal sami e Juhudi now bing mang maningla Gentiles now bingli la awi dekhamate ji reveal sami e kala awi hui khami jili zang sakai Sirajina guide sami da athumna apam jili wagashum siraji
ordinary sira maning manai ji hi hangai kha rivrawi ngakhai khang gahaya supernatural pangshap ji haina athumli than khamila kai prophecy fulfill ragasa ji hili ji thaimi maran bingna old testamently phong mi hai gasa ji ungshung hai rakho ji hi itum psycho really ji thaimi dele kala Bethlehem wi sira hi nauda Bible li mention masalui mana ara itum wi mirin wi sirajia Jishu Christa hi ngasaga haine siraji wa jili tang haine Bethlehem wi siraji kha Jishu Christa wi maramang zangawe juwitili episode juwitili Messiah li Israel nobingna kasang kangrai sai akatran rarukla itum wi savior ji katran rarukla de kasang kangrai kaswirak kai na ratai awungala kaswiye Israel nobing la kaswiye achu ngarai jada itum sai ko runa Jishu Christa wi second coming hila ngarai babam delaye kai khana avamra lak thure jangda kahang la ngawaye kham Messiah rakapra kaswirak kai na rakapra jithada Jishu Christa hila rapra lu shitriko jihi hangai jiwi wangai na itumli prepare salo jihi pastors bingnala preacher nala missionaries bingnala kachungka remind sami the clean atam hi mohui narot laka prepare salo jihi rivrawi otram khangcha mi tong khna itumni remind sami Martin Luther hina a thi gai atam tran awi khau nauli boget nauli laidik dio no ka bi hai sai ji chili anakhi bi khla je kha we are all beggars mi kumo itum sai ko ria kapo mila kai ji hi ka bi hai sai ji ana hang da kle hi mamshung na dong mi kumo itum sai ko ru naw shnaw ru no khar naw ru no ka shang ru no ka jam ru no rivra le da khang mi ji ru no rivra malai mane da ka hang ping ru no itum na ka thiwi bet chili wapam gai ji tran rivra le nga kau se re rivra di lum shan milu ili mi rin sang mi fulo jo ji hi ili kan mi lo ji hi mi ka tong khana rivra le blit sai ji nga kau ji hi ma shung lak ka hai tuine da khuye ji sa da sa da atam ji muhina rang lakha ngaran lu ga ji ba hi Bible na itumli achila kala re de wena remind sami da kleine Isaiah 7:14 li da da hangai Jishu Christa wi aming hiva Emmanuel hoiji Emmanuel gajui kakhatwa Hebrew duena God with us gajine rivrahi itumwili leidleiji itum hibahi mamlai hai se gaji hangai ajum ali shit kasanga katong wi lungjili shim khurjili george jili rivraji leida kleine itumli soda kleine rivrawi ningajang wi lungli okthui gi ji hi mikumoi thumi wangwa saklak ke khiwang khla je kha itum hi ki pa kha perfect maning thugida kha itum na strive ka sa hot khana jili rivrana ningyang khung nei Christmas atamangli church ka kamaning la ring pha atamangli ring shi atamangli rivrajli ka phamaning la shit ka sang ji hiya faith ka ji hiwa thang ji da ka pha thang ji da aina khang so ji hi ngasa ga hi nei kala itum na hot khana jili rivrana ningyang khung nei aju Christmas hi mion ra ji haugida hiwi arrangement hili hot khana zanghai yang aina lan naina hot na gai mi chung khla jang dle re in hot na da khle hi mi khipa ga na mathai na jang da phaning da khle mi la jang sa ba ye ka mi kumo na mathai sa la la rivraj na wa thai se da khle nei itum re shi ka sa hila ka tong ga hi rivrawi saman ka tan se re rivraj na mi kumo na mathai sa la la rivraj na thai ye kala hi ka tha ka dio dio no itum na hot na da khle hi rivrana ningyang ungai ji hi hangai legshia bing Bethlehem wi sirajina mejai bing jili athumwi apam jaina destination jain dang da thanwa mi are ithumna zatwagi ji mirin hili ithumwi sirajia Jishu Christa hi ngasang sakse ji hangai ji thakha mashwe lakla ithumwi destination jili wa shungre ali ithumna mathan sak thura ja kha ithumwi guidance ji amaning thuri je khawa
itong may destination atazan jili ma washing ror mre kha jishu Christ jina nawi mirinli sira jitha da thanjat le je kha nawi mirinli la na fail masamre jihi hangai kalam jishu Christ Messiah rakapra hiena ogthwili ogthwida khlaya mi sai kor nations ka dong khali ka jihan ji khwirami ka haine nations ka dong ka ali shitsang da khlaya ali khwisang da khlaya sai korli new hope ka jihan ka tharji khwirami ka haine everlasting life ka tang makhwaya mirinji ithumli khwirami ka haine ali ka pangkhwida ithum hotna lagha okthwise ji hangai mi ko mo khipa ka perfect meaning thugida rawi perfection jili to mok thiror salala hotna se kala hot khana jili rawi ning yang khong laye ina hi hang laga kup sangau ge kala na tum sai koruna chingri ai nang la khami bang ning shila khai re lat luida sai koruli ring ka pa Christmas kala rakra so khamiya kumthar 2026 asa se runu da hangai ning shai re